omukazi omulungi kumufuna webasanga Katonda twazunga mu Uganda n'obugala mubuuze wa Ntimba ono mwana ansikiriza anfumbira naitoke maide yampomera kale nga birungi okuwaya kiri ku mwino wekiri kuba ku bana mugenderere ebintu Peter M Gazampa Peter M Gazampa man choka chokola kye bakweta ovuga boda mboyo boda omupolisi mbafande bansobera nze bye bandite ebyo zeni bandeta bwana kiyemba sitole mame tabula kusaba otya metokanula amawe toteyo siniya Gazampa nsibula ayunga birungi okuwaya wekiba ku mwino wekikuba kwota labuka bana mugenderera kalulu. Okay. Gazampa tuyongera wenda nga nkali kukola introduction. Sula kyamugwa kwayiganga oyakwana mukomutamivu madamu bambi yayikiriza wulira bwa planinga listen ndasiba omuguwa ku mugulu nkusuulire mu dinisa onafuluta ni walaji senda muleka mu buliri sulayi bambi nkwenda alituuka ku kamoli tosikula yamala silipinga malendolo damufulinga mbasaba okusetolinga imwe abali kutulengera bambi talimbye oli kwa media nga bulido nze Yazid Yolisigira omwana waimwe tivira mu tawuni tivira mu Sitenga Kampala owo ifere tentisa kwogera ndi wabusede mu bikado ona kulwa lero abambi nchaziza omwembyo wakabi abamu ku bantu abalwanira music wa Busoga era abatele music wa Busoga abambi ku map wandiyese omutindo Peter M Gazampa Peter dikusoka maganda Peter M Gazampa oyogera ku music wa Busoga notayogera ku Gazampa bambi obanga tobidi so nga YY media bambi mbaye mutusaba abembinga bano abamani munsaba Peter M Gazampa mulete kukuwano atwaire ku mbozi ye eya music obulamu bwe ekintu yakitola wa yatandika atya wawabira kitulisa era butyaliwa twawulira nti kaye yayongera ku ebyo okusoma buli saawa eno alini masters omwembi okuba ni masters so byabe ati kujja kuwaya kuku twali twakawuliranga abise ebivulu nti yawumula ebya radio retired radio general oh my god mabalo bamukaga so Peter M Gazampa oli kwa YY media wabulanga tukalinga nkali kwa muzindalo abantu kakasanga niwe nsaba bakali kusubscribing to go ahead and subscribe. Don't just stop at watching ba sweet ba mikwano. Go ahead and subscribe, like and share our videos. Don't even forget to click or tap the notification bell such that whichever story we upload you among the first people to watch it. Nechindi bambi tumwerabira abali no busobozi mugule membership packs kwa YY media after subscribing ojawali ekigambo join onabanga otuwagira awali super thanks so idakuja once awali embozi ya Peter M eno yenteri wali wali super thanks akagambo kalinga mu dolo solo kunigera watuwagira ko batosobwaire solo kutwaya akasente ku mobile money nga YY media katuyamba okutambula mu byalo akunonya ba stanga bano abakabi ba celeb baimwe twabanga tebatosa ku embozi debwe Peter M mobile nga mubone yo ku Facebook nga mugwaya ayengeri ebindi byatabakobera Yolisigira Yazid lero ndiga natukobere bulungi Peter ansangire okubona zena ansangaire okuba n'aba YY media mbaire following YY media for a long time just lwakuba nti na realizing nga YY media is under the hands of my obi obi wangu omwidi oyo nani niwe okay. You know how the people are supposed to know certain things nze wano ndina muganda wange nga tufire ni mubire ebya media na kinakiyo tuli bankemba tuli bankembo ate twasomera mu isomero la bukoyo SS era twasoma twamala ni mwaka mulala yes so I'm happy for that nenda kubanga nsima n'abatulengera mwena mje maiso n'okutulengera tulina ebintu ni ebiri unique lwakuba bo batotufire ko inzo butabitegera but at least for now ndisho anti moja kutegera ebisingawo. Okay, so tube tukuidinga niwe Gazampa oita kusinia Gazampa we
weta ku waliwo edine wokikyusa balina engeri awo mbwe engeri yokikyusamu ojja kutokobera amaina gamatufu niwani agago agewaka amaina agewaka ninze Dikusooka Peter. Dikusooka Peter abamwise Mulondo eyevuma enkembo. Nzalibwa mu Busoga muno, nzalibwa Luwuka, ekyalo bakyeta Gwembuzi, omuluka bagweta Bukooma mu district ye Luwuka. That is Tabingwa, ndi under Tabingwa. Okay. Omulangira wange mukulu ni Tabingwa. So ninze Dikusooka Peter. Ndi n'abazaire bakaaliwo baliyo eruuka eyo. Muzeeyi wange ni Dikusooka Eston Kyangwa n'omukaire Minerva Kyangwa. Bombi baliyeka. Baliyo balamu batemya bukofu. Nga tukali kujja mu bya music, mwazalibwa bameka? Owazalibwa bwenga ku baba ni mama? Ku baba ni mama twazalibwa abaana 5. Abalenzi 4, omuwala mulala. Ninze last boy. Yes, ninze last boy. Ate ninze second last born mu family ya daddy wange. Yeah. Okay, so we now Peter, music wo otandika otya ekinoneze ekyokwemba kyavaga tukobere ku mubuto webisanga otya walaga muku nti onayenda okwemba oba byakugwa ku mubukulu kyakubanda obande be tikyamanda nga bano ba school fees. Nze batosokere ku school fees banage abandi kyababanda. Nze I have a very big history about my music. Era mu byenjo okuwairo gyakakasa. Nze right away from my P1 nawandikibwa mu school kwaya eya Kidiki primary school nga ndi mu P1. Kizibu okuba n'omwana owa P1 nga ali mu school kwaya. Nali nkola ki mu school kwaya at P1 level. Nze mu P1 nali nkina traditional dance oyo, nali nkuba ebivuga, nali nemba. Era nze mu kwaya twalinga mu abalenzi 2. So I was very much talented. Kuvaira talent yali muwaye nalo nagideveloping at an early stage. Kuba isomero nali muli ali mu music. Nga twemba mu church, twemba mu masomero, nga twemba sight reading, twemba solofa notation, staff notation. So music wange yavaira. Ochina amachina gana agabasaga agokumena enkendo bisobola Peter? Amachina nga china ino lwakuba omugongo gwidyenga gukulamu. At least I know the skills and whatever. Kuba nali nchina mu kwaya mu school kwaya. Esebo. So music yavaira mu primary. So ndidyenga developing ampola ambiseni mu bitundu bingi ebiri musical. Kuba nze nabitira the music part of my music is Kidiki primary school. Twaino omusaadha nga mweta Mr. Kibumba Simon yali trainer mulungi ino. Twaba na Aliza Moses, those were great trainers. Then namala nabitira kwe wa Father Wainandi Rubagao commission. Eyo ni center ya music mu Uganda. The strong musicians you hear batekoba babitira ku mukamuli omo. So nali ku mubandi eye kamuli awo brass band. In my P4 nali nkuba band. Nga wetankwe ebintu bingi wali n'ebiroto bingi ngoli mwana muto. No byandidira enough no exposure to them. So nze bwe nawuliranga waliwo band yawe kamuli. One time yaliwo wedding ku kyalo kyaife. Mwami bamwetanga Makonko, omugenzi Makonko yali mujasi ya magamagao. Buti bwe yakola wedding ku kyalo yaleeta bandi banaba kumba. Nali mu P3 by then. Nabona emirere ejo nga bali kwa perere. Nawuliranga this is what I'm missing. Nga kiri kuingira mu nawuliranga ndichi missinga. So najja nayogera ni bakaire bange konze bana mu nambe. Nenda bandi eyo nze ninkumba kubukumba omwebisiga ni mutampa. Mami ni mzeyi bantu ale Lubaga. Najja natandika osomera ku Lubaga boys ngansula buzibirira. Wane butangala kukatala walinga o mama wange. So najja mu bandi ye kamuli naba mu bandi omo. Nava mu bandi omo nga mbaire mu fulu ya. So navamo ngande zokuba simbo zidino naye gokukuba trumpet yeyo then ni side drum. Okay. So we now Peter choli kunkoboti mami ni daddy abazerebo bali mu history ya music yo oyokwemba bino wabona wabakanga. History mami yali ino history ya music kubanga baba wa mami wange bamwetanga Bikusana Bikumbi musadanga yafa yazalibwa Butaga ya Kiranga. Mami wange yali lubuto olwa Dikusooka Peter.
gwoli kwogera naye saawa eno mbegano daddi we yafa that is now my grandfather daddi we yafa daddi wa mami we yafa maama wange yajja mulumbe ng'ali mabonda makulu okutuuka eyo olwatuuka atipa bakasimagala amagombe bali kusabira omufu yanzalira mu kigogo awo mpega naye history wa music ono nti omuzeeyi ono n'aba ali bemba ku kyalo banaaba kuba gurupu bino nga bobona Nairobi nga bakuba ebinuma ebyo nga bajaire muje mwete bikumbi bikusana abona abemba gano ku mikolo egyo kwandula mbaga biki so they nazalibwa ku lunaku olwo yafa omuntu yali akuba ebidongo eno enuma yona bakusalira mu bigogo era tienda kubyogera ebintu ebyokukoze nabo byayegaza tabu buti we banzaala mu bigogo they just diverted the name from my jaja bakati maato obole tuli kumuziika atona azaliwa tutole erina lyole tuwono n'okutola erina lya Petero bikusana bali wadi kusooka Peter nze erina lya Peter lyava ku dada wange azaala mama eyali omwembi omukugu buchani nsaba mpakase mfune ku sente neyagale mama w'abaana yeyagale twena tusambagale bulido nsaba essala gye nkolera omusalaba nsasule nfuba ino okukola ekigambo sente tikimpulire wabule kimala amaani abasinga bakolerera kulemesa beerabire nti biva mu ntuyo ebirungi byona ntuyo biva mu ntuyo ebirungi yoletanga kola biva mu ntuyo ndikwenda wale wagira kodi bichi Katonda yatonda obwire n'omusana dirisaawa 24 era yatuwa emikono yatuwa amaiso amagulu n'omutwe Katonda yatonda saawe daga yagaye ebyobukombe ebyo be eri abagayiga bangi yabavu balukyolo kabiri ekireeta wendawulo okufuna empiyo mala kutuyana waire bibamu okukola osoka kutuyana kunindo ekintu ekyokukola kyali kikolimu okuva kwa Adamu eyegani okukola asenge mu ibanga ayetoka lisoka webuuze kisa amakoli ndala gasiba mu ibanga kaguluke niwege yagala obukaali awo irala lijabwe lyewanula lwakulya ebizibu bya duniya bwota paka sezira jakuwa bodo jingo okukola ofuuka aidandi disodale chaputa yokusatu tesolani yaluniririrwa 10 Pawulo ne Yakoba mbwatakole n'okulya ezira naire abasoma ku Bible munandulira Gazampa kankomaawo ku microphone yabani so mukulu Gazampa babi mwisukeyo tulini Peter M Gazampa so Gazampa music omutandiko otya ono wa wesente yotukutegerere ku nti ojja otegeka ebivulu obaire ku radio nembadde tuduwira ku ma radio so music mwene ono ali commercial wa mutandika otya commercial music namutandika mu mwaka gwa 2004 2000 mu 2004 mpegano mwaka ogwo namala okusoma A level mu 2003 wali wa A level Bukoyo Senior Secondary School bwe maliriza A level bampa ekifo okujja okusoma ku NTC Masindi nga njakola diploma bwe natuuka okukola diploma natuuka mu class nga bampaire history na CRE najja ku dining hall nga wali abantu nga 7 abaana abaidi okusoma ng'okufuna lecture mu bisabwa mu dinisa okulengera ku nakandi butinze eno class erimu abantu 7 njiba mu ntya ku competition eri mu Uganda munanze naloba naja nakoma ndi munkyuse nenda kukola music kuba nabiteyo nawe lage bali kubembaire oidi owo muzegwe gumusika bagano muzegwe ansika nawe lage bakubembaire nakanti no I must follow my fraternity jempulira mu emirembe bwe natuukayo bankati iduza form esaba okuva mu CRE oyingire ki music na signing a form natwalere ole yali n'abaana 7 nga kiyinza omulemesa okundirizinga nandeka yandekula najo tuka music class ngeri y'abaana 10 so naba wa 10 na mulala mbegano nasoma omwaka ogusooka nasoma semester soka olwaji mala ntipa natandika osoma music ali professional no okusoma obulungi munange bwe navaayo nga tuize mu holiday akandi buti wano kantandika okola commercial music
n'okujja mu studio na recordinga my first song. Era olwemba lwe nasooka recordinga balweta Nakiyemba. Tujje nze tyenda byakungamba Nakiyemba tujje tulutande. Koma etiyila familia en general people senior Gazampa man of different consanguinity labdi na wala njagala nnyo Nakiyemba era mmatira nnyo mami wange abami abakuleetera ennugu yawe bagameze ninayo senior nakyojjukira lulinga nkupanga wali olemye ennyo ddi yasiba kulemerako naye kale hane Nakiyemba mama wampaka kyo kumbonyabonya kale hani Nakiyemba bw'oba tonjagala kyatule manye kale hani Nakiyemba kikolo njagale accidentally. Peter Nakiyemba eno okumwemba wakyemba nga true story abagali kutandika music nti kampiye lwemba lwa mukwano Nakiyemba kale mu kusoma bwe twali mu A-level waliwo omuwala nga bamweta Nakiyemba Nasimu. That girl was a very nice girl. Kale yali mukwano gwange. Kuti omuwala oyo yali mukwano gwange yali mu senior 5 nga nze ndi mu 6 nga ndifuluma. Buti we nali nga mu buko y'omwo nga banfuula entertainment prefect. Buti entertainment prefect nga ntegeka entertainment karaoke kiromo nga bwe tuba tujja okugolola the following day tutegeka emizaano drama biki. Buti wali olwo nategeka twaleeta disco ku isomero. Muna abaana bakina banumirwa zina omuziki gwangema najokola ndi nga nina Nakiyemba nga mugemye omunigo enkola yeweba tinkola yange enkola yeisomero iwobiri sebo tienda kunekutula tutebwe twasoma niwe ebisingo inza nokuboba so omuwala ono yaba mukwano gwange twakina mu kubukine era byakomaawo bya just aye erina munange lyansigala ku mutima nga erina lirindidda mule mu mutima so bwe najja muvaaka ate okumulotanga omulota ku ngoizeeyo okulamba mulota ku bwa mulondi mulala gwonka kintu kyakigiira wala be tiwa so omuwala ono bwe nja mu vacation ya senior 6 muna yansigala mu birowoozo nakoba since I'm writing my first song nali ebyalavu nga nkali bitegera buli yaye nga baawo nawandika olwemba nga I need to mention her name because she was my good friend. Nawandika olwemba muno olwemba lwanuma nalukuba mu studio lwaidda wano nga lwemba lwamaani. By then waliwo abembe Jobless yali ayemba, Mike D yali ayemba akembake time Uganda yajja okulemesa bameni namutegera kutobafaako awo yali akubye okuva inumere mbegano Jobless nga alina piririya simanye ekibatambuza obwire yali awonene vaya kalikwani nga alina olwemba lwebeta tukoyo okuba kwanayimu abawala abasomi ebyo buti bwe nawulira ebe nakati I think I am able to do this butidukira maze okomba ku magezi galaga university semester etya ndala naida mu studio nakuba olwemba lwaidanga bakoba oyo kyali oyo nani ngati bantegera ayinga olwemba lukuba. By the way Meya wa Jinja City gwe beta Kasolo Alton ne yasooka okukuba olwemba lwange mu FM ku radio kyawo mpanga kamuli buti yoyo ne yasooka okuba kamuli on air namala naluleetera naluleta ku Busoga radio Busogao batata Seremba ni Vulungo bona balukuba music yatandikanga nalutwalira Mike D kukiira bali niza Xt lwakuba luzibu ino. It was so nice ayinga abantu bewunya nani ono buti olwemba olwo lwatandika ogema naerayo mu studio mangu na recording akemba akandi ako kebeta kiri ku mwino. Okay, so we nawo nga tukali kujja ku kiri ku mwino atwendo tukobere Nakiyemba wawulira olwemba luno yakiwulira atya bwe yawulira olwemba luno. By then yali yakajoininga Makerere University ngajire kukola business administration I think nze nali mba mu Kampala ye Kawempe yankubira isimu nga amasimu awo matono nga yafune namba yange yaginone akati mwana iwe wankuba mu olwemba konze munana kukuba mu olwemba nawo obudigisi bwali bungi ndeka nkukube mu olwemba ndeka yakati but thank you so much konze kale so she was very happy. By the way, even now we are great friends. Yafumbirwe yo side da mukone I think, but she's my good friend. Twogera tuwayamu. So choli kunkoba yamala yakuthankinga olwemba yanebaza mwabiramu yanebaza ataka ibiki tubyaliwo
Why? Tiri aliwo just nkwabere. I have told you the right story. Ayo moto ko ti wamulota ku ngomulota mu mutima gwango muwulira atambula otumadigana iro. Aye biroto those are myths. Sometimes ebindi biba mythical. Ebindi tibiba real. Nalota of course olota. Nze by the way nze bali misa ku tractor waka. Nalota bwire nga ndi kuvuga tractor nawulira bulungi. Buli aye mvuga nga ku tractor bajambao. Tukajja maiso abutuwe nawo Peter tukobere olwemba kirwaizaako. Wanaizaako olwemba lwebeta Joanita muna naleta ene mbanga difubutuka. No tukobere waliwo lunena kiri kumwino. Okay. Kiri kumwino nolwali namba 2. Nolwali namba 2. Kiri kumwino kuba olwembyemu ku tukobere lwaki walwemba olwemba luno lulinga lwe olugero otwaye oyugali yo wa message otu ki. Music ali unique. Basing on stories that have ever happened, which are present and that could happen in the future. Nati amawansi nalingirira embeera abantu gye babaamu. Twalina obuzibu somewhere ku kyalo eyo. Nina muganda wange yafuna problem. Tienda kubiwa yaino. Aye abantu baseka. Yewayemba ku Sulayi. Eyo sore namala naji yatenda kujaine eyo. Waliwo problem mu bantu oidi ebisere bisinga bofuna problem. People laugh. Webagoba ku mulimo ole baseka ofirwa abandi tibakibona nga kikulu sebo mu bakulumba ole ya delegate lwemba kiru nagazira buji you know. So abantu bafuna ebizibu. Aye in most cases zibofuna kizibu. Abali kumbali baseka. Nja kukuta mu normal life. Bwebaye ekizibu ekikugwako even your friends will laugh at you. So nakuletinga story na composing a story gemagana ku muntu nayenda okuleta story ey'obwenzi. Reason abantu abasinga obwenzi babulowooza kwino kasani gabo obwenzi abantu bafayo ino. So nakuletinga story ya Sulayi. Amazima gene Sulayi tiyaliyo. That is the fact. Ayi nati amawansi na composing akanti bwenkoba anti Sulayi yakigwamu. Sulayi omusiraamu akwenda muko omutamivu ekyo kyona kiri unique. Ng'okitegeera kikola yes kikola omuntu afa kai Sulayi yakwana muko omutamivu but it is not a story that existed. Kuti nakuletingawo Iganga. Iganga is my born district. Ate yabasiraamu ino. Oli kukitegeera. Inze nasomera mu Iganga nazaalibwa mu Iganga meefuuke Luwuuka. So nayenda to mention Iganga as a way of adjusting my fan base. So buti naleeta story eyo nti Sulayi yakigwamu Iganga yakwana muko omutamivu madamu yalimba yaba story y'omuguwanga wogubona bwe gyali. Narrating naleta in a love style ayo lukolera sebo n'abantu olega bamuli akalulu bamusekerera olega agwa mu kalulu abandi baseka olega abita okitegeera era lwa kuba ino era mbenera nga nolwasinga so we nawe nga tukayikweyongera waliwo kyendi kwerabira erina lyo Gazampa lidalitya okwetuuma erina ng'otandikese music otandikira ku lwemba ki. Erina Gazampa lyatandikirawo mu ntandikwa kuba lyasooka nga nkalifulumya ku lwemba. Bwe nali ebukoyo nga ntegekanga bire byenkukobye nga nalina omuvubuka baamwetanga Odongo Emmanuel. Yali omusada muteso bawusinge ntako wakwegaya kyali kigayi kyange bagano bwe nategekanga entertainment nga yenda ino okona dance so nga alina ekigambo nga atero this man you are gazamping us, the music is so much bagano ba creating erina baka so that one is a Gazampa. Mpaka najja okukinoonya ku kai mu dictionary nga kitegeeza na bindi. Kitegeeza ki? Kitegeeza landlord ayongeza rent kumpi buli mwezi. Gazamping okwongeza ayo rede lina lyali limaze okunti amaku nafuluma secondary high school nga lindi ku nga bandeeta Gazampa agebukoyo. Buti bwe natandika okwemba remember bampa erina eryo lwakutegeka entertainment mu isomero naga nti erina lyange lino kanditwale n'okulikozesa mu kwemba era olwemba olusooka nalitamu na leero. So tubona wayongera ku senior Gazampa senior abantu nabakonga kuba olina ensonga lwaki wataako kigambo senior. Ekigambo senior nakitaako lwakubanga nalina mala senior nagisoma namala. Secondly abembi abasinga beyeta junior K junior D KDD ebyo nze nali ndidde nti mu bulamu omuntu bw'okula ofuuka senior
nakyetaaku nga nkaali muto nga ndiri nti kijja kukola even in future saayo no bwe neeyeta senior tikinjamu buti sweet kid bwe yeeta sweet kid obonanga nawe tusobola kweyeta sweet kid ng'ate oli musaada mukulu okitegere so nze nakibala nti ekya senior I will be a senior. So we now tukobere ku tugezageza ku okwanguya interview eno bambi oboneke nga ojja weno okola ku milimo gyo nkwagene ng'oli bize aye kitusanuisa nti weefiriza akaseera wakatuwa oli bize abatamwidi Peter M Gazampa tinoole wategeera nga musaada aba bize ine emirimu mingi ebindi tudda kubakobera ku ebitonotono biti aye this time ndi kuwaya naye musically tuli ku bya music lugendero lwa music so womala awo lwe batirwaiza kutukobye Juanita lwajanga lutya nako Adela in the mix senior Gazampa the microphone Adela in the mix senior Gazampa the microphone Juanita nkusabo nyambo njagale bobanga tonjagalo ngamba yona jempita ne banji wako tebabanga bagisale namba Gazampa ndi muntu mukulu era nsanira omukyala n'olwekyo munkubire ndulu Juanita yenze mutwala njagala n'omuko mukulu mutonere kanzo ya kwambala gomesene ya bululu nkizude esanira Nazara bantu abo mbatwala ng'ekikulu banzalira omukyala esebo ova ku Juanita oyiza kulemba ki mnaizaako nenda sente mbeo kandi nonye kuba nsobola abantu ba Uganda bantu bacha bazinga imwe okupanga mpanga era kireeta idembe aye kinuma obwavu kunuma wena ni bukuluma nani anayamba mwine omulema n'omutulu owakidima ataako omwayi tulinokeranga ino mwikiriza abatakamba bulirire okuwambalanga ino nekireeta okwavuwaza abantu buli twikiriza amazima abakulembeze tibalungi ino twena be bakiikirira twendaina ebintu byamatyama aye olibalanga ndifaaniwo ene mbadde dinde tusobola kudemba bulungi ndi malayo kuba olusi nzira bisira bikulu aminga ayi buli lwemba lwo era dimpomera kuba nkwenda kuba ene bado message ati just da kutuma butume oba ni message otaku ni munumba gabo nawo ni message erikola ki era ino okwekumira ku mutindo musicale so nada kulwemba no lwa Juanita wayemba just wawandika lwemba nga alukwemba lwemba lwa message eri abantu oba Juanita yali yena muntu obonene mba edala avunze denkuba nze I can't express love in a song ebisere ebisinga aye olwa demand ebaawo okola to serve your people nze olwemba olwo naluwandika nga tibonanga kumuwalaga bata Juanita aye dibulobo wandika olwemba you can either give it a name or dedicate it to someone mpegano nze nawandika ekintu ekyo nga maybe tibana nali balina abagala bameka Juanita simanye nakiyemba ekisala kino wakubira Juanita ebyabakazi wali otandisa okubitambulirako kubo nkobere ku nakiyemba wali otandisa okubijiramu abakazi nabali bantambulirako bo bali batandisa okuntambulirako watandika akwegadanga ku myaka emeka obaire otya sebo oyenda kulaga nti wali muono nefu kuba muto mnanze ndeka nze bintu ebyo toli kuwaiwa media ndi Yazid Yolisigira awo ife Mr. Domikado nini Peter M Gazampa senior Gazampa aliwa nali kutugazampinga olibona lwaki ntafidande badanda ulo Gazampa mwembi mulese lwaki tuogera we bigambo nga ali not kubirako ku music era mwena mwaka kasaka kitofono oyo okay break through yo nze jendeta break through song. My very first song was a breakthrough. Nakiyemba was not a joking subject. Kurijimu je twayembera mu ngolwemba nakiyemba olwemba. Owulira knowledge nga wa waigulu ino music. Ngane ntade ulirisa. Menze nenkoko nga dichina. Olwemba olwo loli kubona. It was my breakthrough kuba. It was good kuleveyo buti tiranga ino mabo kyankuba nakiyemba. Yo nendo lingirire nemba nkubalire nakiyemba kiri ku mwino Juanita nenda sente mbeo. Is there song losobola okunafuya nofunira biva muntu oyo. Bivamo. Begano ononiza breakthrough nabo na woli kwenda.
olwembo olukasinze kunconcentratinga n'endikaikana emizini jingira buli mu area giti balweta biva muntu oyo bakakasanga olini message biva muntu oyo surprised everybody bakati awo yobo titukasobola tumuleke buleka abaawo ni music we because actually it is the most paying song T album but song nakola concert for that song nafuna miliyoni 10 what hour you walk bechiyunga nakuba concert mu kibuga Idinda ku Sport 6 nakuba ekiyunga nenankoma promoter yansasula miliyoni 10 on sport mwene yaja yasoloze Gazampa famo bwavo bonabwe ino lwemba wayemba luluno nakuba abatenga bali kuvugana jimpe concert jimpe aina abona omuntu yali good nga ali workable with na mowa contract yampa contract eyo twakola bulungi ino it was so good show yena nkoma yalimu abantu 15 show ye kiyunga yalimu abantu 14 show ya wano yalimu abantu 12 ngali kusoloza ku 15 he got good money. Okay, tuvuira awo tubalira balira ku edene mbade tukwenda mali mai tutuke tuogere ku music wa Busoga ni Uganda biva muntu yo ndumaze mbegano bwe nava biva muntu yawo naleta enemba kino kikoligo bukoligo ba mama kyavawa kikoligo bukoligo ba baba kyavawa abasinga balimba ebyensi byatabuka efe kye tuli kubuli omwa kisenda bubwe eri abevayo batusabire ku byabalema basula kumbiro bavayo banenya mutembu ekiri mu makanisa muliro buliro omuziki guvudumuka enobwe basiga ensigo abandi badivayo iwe tobibona ebyo ebintu olunga amaze okubona how unfair some people are mubana omuntu mwakola ebintu bulungi yawunzika nga ayenda mwena atwale 80% iwe twale 20%. So nabonanga nenda kuneminga omuntu oyo atali mwenkanya mutume mu kintu kyebete ekikoligo ekikoligo is something which is amorphous ekintu kiri amorphous ekintu ekizira shape etegerekeka and that one must be threatening ekintu kiri amorphous ekitisa yes so nagulika erina lyolwembo nti kikoligo ekintu ekiri awe ekitisa tisa na video wale tadikula ayingobera lalo tikikoligo era kyene video yali mu dikula yaba munigwe beta swengere sawe no by then yali ni bamweta muyonjo nga akali kufuka bine bya swengere oyo swengere ne yali na babakirira mu video bale ino oyo yali mukozi wanga oyo swengere yali mukozi wanga ayo idi omuntu bwakola but he got a lot of knowledge from me kuba twakola naye big time nabona akafana ndiko ayo akafana kali wakata ku status ye nga yakawe ngo oli ku celebrating wa birthday ya swengere wali wa postinga nga mulinako wakoboti abantu bava nga amaiso genda kuvamu aye sawe no mulenzi munirivu ali abulungi so talent eto bwekolande swengere was there twagemaga nawe yena mu bya red yawo kwa pexi twakola ngebintu ayenze nali na mu akantu akali unique era ndi happened tenda kweyogera kunti namukolera ino whatever I did mwena asobola okitegeera nga omuntu tenda kumulangirira but I was with him before his now swengere butimba nasobola okumuta mu video yange ngaka ali kufuka cyali buti oli kukitegeera kiba kitegeeza ndi ndio sporting talent so nololwemba kikoligo kikusanusa nti abantu bwayambako buli saa ndibona bavuireyo kuba ndi bananga music oli kujanga olikwenda bino ebindi bigasoma ebindi biri kuwaino obuvunanizibwa nebisabiri kujeno so abantu basigala nga balimu ndidi wena ina lisigala nga likatambula nti ono Peter ne yamufuula kino so wena wali olwemba lwakuba Mulondo actually iwo obone ko idi order bonna malo okuba kikoligo naiza ko olwemba olwembo yankubira ino bananga abataga bana tusaine twebuze ekireto butakulangula na kivawa tukiteseko nalingirira nasoma economics teacher wange nga bamweta madam Namukobe Agnes nasomesebwa omusada gobeta Pengere nasomesebwa omukyala gobeta Farida nasomesebwa Kamaga Edward wayendaga Farida bana madam oyo yali muntu wange yankoba ati Gazampa ati ngerina ligemyeyo Gazampa you are playful but level is not a joke nako ba madam ntinze tijja kugwa muba gwantolamu. So when I studied economics nano nereza biche ebireta obutakulankulana either maka oba ku muntu oba ku kyalo oba munsi era mu lwembo olwo nabyemena bulungi ekireso obuzibu muwanga lya Uganda mazima ndeeta nsonga aye batansiba nsokera kukulya nguzi takunobukumpanya aho bwaba batuzaala kiremeisa n'enkulankula bavubika empiya bamusala
ese no nolwo mpega nao bwena malolwo naiza kwawo before that wainuma wali wakemba kena kuba waka love kankuwa omutima gwange ogutwa alolwa adigiza abantu nga bawulira bulungi olwemba lotayogerako ayinza bambi lwankuba ino olwa Yamuzalira onsoni wako bwemba nabaniza baba ni mama gwansinga nsaba nakusasirwa nene alina okubanga nebindi nabikolanga ndi kalenzi wabula bambi ntuusa kusima butaneerabira ng'omusaayi mwandabirira mwandidandaba mwansuza era n'okwambala mwangundula mumpisa bingi bye mwakola zeena byentaidi mwansasulira sente nga nsoma obutasoma buluma bukulu. Gazampa olibone enembedo ifo twakwira mu kyalengere twabonabona Yamuzalira nga alina lugwe olalaye nga bambi yefuiza okusomesa yefuiza akasente ya kusomesa bama befa bakubanga mandazi so oboneranga emessage eri ku mutima kanongere enda message y'Yamuzalira eyo bwemana baniza baba ni mama gwansinga nsaba nakusasirwa nene alina okubanga nebindi nabikolanga ndi musulube wabula bambi ntuusa kusima butaneerabira ng'omusaayi mami wandabirira wandidanda wansuza era n'okwambala dadi wansasulira fizi kuisome bambi obutasoma buluma bukulu nakaseera kaleze nakendi nako nsimeku dadi byankolera nakaseera Gazampa kenfiisa ntwaleyo ku mama kalyako beyeye ku maziga bambi genabaliza okuva mu buto era yebanzalira mu kigogo embwa iwoyemba oli talented Gazampa mbaitidi Eliyo oyagana ku social media nga abantu bafuma abantu Gazampa oli talented Gazampa oli talented anybody no bakuwandikira buwandikira bamwene we wandikira ene mbandidye nga ndiwandika right from the beginning nali mpandika music ino nga mpandika ai wainuma these recent songs ninabe nawamu okuba mpandikire muku mbone how it will be but those songs doli kuwulira buli tuli kwogera ku wano kubanze ene empyaka nina wano saawa eno diteekwa okuba diwerama ku myaga edi kaali okufulumako naire nga nintandika kano okulu embobo nalanga kairo limenti okubanga lwafuluma but when they are still in the studio nga namalodi kola did really just kulinda kufulumya but music ibutinze tikale kula buli wendo oleza because this is a business yetaga mu calculations so talent muna yaliwo atenze na developing ku Levant nze I am the most professional musician mu Uganda nze tidiyo wundi wabisoma ntize nasoma music oni talent yawaka namala nabisoma mbulamu bwaidala iralo okumala yebyo okusoma byona mbulamu PhD yonka okitegeere so nasoma music naye gebivuga ebyo onkoze bubino obairo nkobera ndide nebivuga nkukubire piano nkukubire keyboard nkukubire guitar I have tukali walala kali walala an interview tulinga n'interview enkoze ku yesoka wele mbelengeza ko promoting music wonga nkogerako ayero ne interview so ndidira tukagamagana bambi tufondogerako ndikureri olunaku lwenayemba ku show ya Asimbe magamagao watugema video sebo wajipostinga akoboti oba wataeriyo comedy jata ko simanyi Gazampa ndi Simba ndi abadongole simanyi make it what kubembya abali awo era wena babona abali kusobola and it was so good. I was very happy for that. Bambi webale. Okay. Bambi. Tukaja maiso ni Peter M Gazampa. Senior Gazampa ali wanali kutugazampinga bambi. Omukubembya abakabi busoga, omukubembya abakabi mu Uganda. Kuba Gazampa takubye busoga wonka. Atambwira bitunde byenda wolo ebyewanga nga kimutwala bambi. Tiku kubalanji kunumba. Obulaja kuba music. So Peter wali wakemba wakuba ali wakemba kanakagema wakuba ansikiriza abantu balowooza olwemba wakuba ansikiriza mbu wayemba nga oli kulika dedicatinga eri mukyalawo soka abandi soka kube muko ono omwana ansikiriza wafuna omulungi kodi mbaire ndine naku kumutima nga abantu bansekerera haye butindi neisanu munumba nze natamu omufumbi omukwano omulungi bwogufuna banango eweraku abasada bawulu n'abangi abasinga musula ndala nampewo abakyala abanoonya bwoba bono bamanira ku ntama
tutambula twazunga mu Uganda n'obuwala mubuuze wantimba twatuuka ekiseera twabibona twasala okusetolinga kiba kituufu omulungi bw'omufuna weebaza omutonzi eyatonda omulungi yamumpa omwana musangaavu ono mwana ansikiriza yansalizawo maama maidi yanfumbira yangololera yankamulira akatunda olumala ndingisaamu yantuyanya era yamala yambwika ate kikabano kigambo tekikuwirenga okyemba mpulira abantu eyo mu butale nga bakyemba ono omwana ansikiriza ampomera era ekyo kiziramu muna ab'omukatale abo ate begendereze obona ife bwetukola olwemba seba abantu balugulika n'eriina nze nakola olwemba wano nalutuuma kati mponye balutuuma mwenyini balweta mwenyini so abo bona to ndagane nga bali kwemba yo mukatala abakazi bali kwemba n'abalagala baba mobile money omwana ansikiriza ampomera naye Gazampa naye yembalera ampomera byamu egambe ampomera twakitamu ati akitamu nako omwana ansikiriza yansalizawo maama maidi yanfumbira yangololera yankamulira akatunda olumala ndingisa yantuyanya ate yamala yambwika yamala yakutakula wetu amala okubwika biche bibayo muko kubwika of course kufuluta ndolo paka lwe bucha ateka yebibayo omuntu oba mundolo otegere biririra oba olambaire Gazampa ole yakubwika wafuluta bafulute bakayi oba kubwika omwana omuto oba mbwika abajakola ki afuluta sobola okumuwaana ati ono omwana mpomera nkobye nti ansikiriza ni bwatambula asikiriza bwakamula akatunda yansikiriza bingi tumubulangiti tuwenzo tukobere wamala okubwika biki ebyo byakusikiriza tibaawo mba ntendwike okay Wuno Peter M Gazampa and Yazid Yolisigira always for Mr. Domika never can subscribe please go ahead and subscribe bambi Gazampa ali busy aye kangezegezeku tubone tuogere ku kunaye interview ye bambi empomera Gazampa begamba bigoma bambi nga wo mubona noyo kane oli kireta we kyampomera kubeera oli kukyogera nkobye abakazobaagane empomera abakazobaagane nga bali kwemba olwembalo so we now Peter wamala okuba nsikiriza lwemba kirwaira kwawo wena mala nsikiriza nakuba wenemba wali olwemba lwebeta container okay so tuvire container wakuba nene mba ningi eri olwemba oluyako luliko kati mponye olwemba soka tukubire mponye tuogera tujja ku music wa Busoga nkoleka ojokole emirimu nga ntandika okuyiga ensi nasokera ku kyoto wennyini mama ya nyambo kusoma alufabetiko n'empisa n'okusoma kw'ekitolo awo manya ky'oliba kyennyini mukama nyambye nkuze nemanya kyendi kyennyini kati yenze Gazampa wakabyo weligoni bandi yennyini ebyange mbikwata mpola ebikontako aboogezi ne mwogera naye nsigala yenze mwenyini ulire ulira siniye mwenyini n'endongo kevuge era yasabasaba te yennyini n'omuyimbi owakabi Masita Gazampa mwenyini waliwo kyali eyanjerega nga ndowooza nakyali mwenyini obusimbi bwamulimba nagula benzi yennyini laba wajiwo omukazi eyali mukyala Gazampa mwenyini n'omukazi nawe nga mbwafunya namusangula ennaku nakabina nasunda sitayiro ya yenyini naye mbozi jendeeta yoli eyagula benzi mwenyini gayi sibalimba nandifudde lwakuba mukama akola ekisajja kyanjerega mbwe emirimu gyenkola gya geto omulimu gw'oku rediyo nansomera nagwo gwa geto onyooma otyo musomesa ekintu ekitalina kyampisa n'omuziki gwemba guba nagwo naavevenga mbu gwa geto kale gwa geto nange nemulaga ekiri mu geto eno geto gyajerega ebeera y'abantu bennyini bwe kaba amasannyalaze yakwata ku live waja kwenyini kale kanywe ku by'omu geto nkomewo mukube layini ezanyana lwaki tondeka wayi kisayisayi wemaite byenyimbako byonna obimaite demu yayagala taito teyamanya taito yo yalina yampewo
bambi nyabona papa amangu ago n'empeta mukubye ne lukazi lw'olukulu olwa saluuni walaba lwa geto n'oluleka mu nnyumba luzunga n'obwana mu nkere ye mbuuza wadda wakubako fisiko nako kagale n'akalimu akakwepansa bakagabaye kati okolawa n'engato ya lubege basumbuere tatandika lebyo music oba okusomera abantu tinali tiri kusomera muntu. This is life. People are disappointed in life. Olwembo olwo lwaki olowooza abantu yali true story no yakutwala ku omuntu omwenyini. Most of the songs are true stories, but the question is to who does the story belong? aliyo temulamu ogikuba omaze wayogeramu manyiko odi ompulira kodi but yekikobo jakobo ti muzungu kuba eri niwe nayemba nakoba olwemba luli mu Luganda lwabaamu olulamogi mwabaamu oluzungu butiiwo jamweta muzungu kisaiza ekikawo watulagerera nga were mwana waika awali kisaiza iwe abamukazini yakuniza tawo kikaliwe buti watwala omukyala wamala wayisawo omukyala owundi ani kisaiza iwe kyolina otegeera nti story eyo it is a live story which has ever happened to someone. If we are musicians in most cases, we are a voice for the voiceless. Nze mpinzo kwemba nti kisaiza iwe ngeri ali kwemba mu luzungu nti you chimani. So I just want you to take the story ogibone nti abantu baba disappointed in love, my friend. Wakomoti nojerego musomesa mwenyini niwo musomesa wakwambu abasomesa baidi mu Uganda bebatwala kwa bakazi banji yangambe byokola ku radio nayo bya ghetto anti odibona ifa abakozi bo ku radio batuderega n'abembe tuba ba ghetto ayo buti zena nsinzire no mu ghetto otobona omwana we magere wa ghetto bwazoganya batali tonkubya migo mune bye magere bireke ebya kaisali bya kaisali ebya magere bidakutokubya batatubinga gano wetuli munange wanona era ninga era aliwo yena wangofe batatubinga ne wakasolo atobyera okay bambi Peter M Gazampa amwagere mu kibuga ekyidinda era nga wetuli kwogera ku kubambi kumbozi ye kubulamu be bambi ku lugendero lwa music tumwagene wana idinda so Mami Gazampa general music abaira atya. Music is very good when you are prepared, when you are organized. Eri abaida mukwemba kuida kulwanisa kanje ntolewo benayaganawo kyotatawo tosobola akitolawo abatali kulwanisa ali kwenda kuwala mpira kuiwe anti baba nikire nti kanje mbatolewo abo boida n'okutolawo niwo ojo okuvaawo mwene ife ngoli twaida na kirozo kya kutolawo ngoli tuzirawo nze saawe eno nibwe ntafulumya lwemba from now to the next 10 years nkuba show banumirwa ngerezira atoma eri abantu nga bwatafulumya lwemba luyaka kayabaza kyaja kwemba ku show eirako. So music has been good. It has connected me to so many people. Music has given me a job, a very good job. Kubanze na mara nani ni amadala music na musoma bulungi nafuna mu masters. Sawa. Masters? Yes. Masters degree. Nakola masters degree in music education. Era buti ndi lecturer wa music. Muchalingawa Chambogo University. Actually ndimenti okuja this afternoon. Oye meremberi wayogera abazungu ngoli mukenkufu. Beka yo mundu kazano ulira master aba yakenkuka mwecho. Era nze buti abaana otukeyo abo nabandi twagana abo ni musize. I even teach very old people. Eri abakola music abaida okusoma mu university nga headmaster ali kwenda kuongera kwa afune degree I teach them aba diploma, they come and we teach them. So music namufuna mwecho on top of other things bilia online tusobola nakubi malayo. Music wa Busoga mwamutolawa kuba nimwe ba pioneers ba music wa Busoga. Twaja twali aire nga yomo kali kuidanga tuile ino music wa bimbi ba Kampala, of course ngote ko ni South Africa yali yakuba Pamela mama papa ina Pamela wa masa meru iko mukomboti so mwidie abai Kampala baida batandika okuba of course ba chameleon bataka kuidawa bagwene bakubanga babebe kulu mwene no mwatandika okukiya waletana nkani kalenga kirungi kwayaje mulwaine vaya kalikwani jobless bambi mulwaine mbaisamwe ekitiba music mwamwagana wa tisobola ko yeta pioneer music wa Busoga bwene yeta pioneer ako kabakafu eriyo bamata
Music wa Busoga yalimu abantu n'abandi boyinza okuba toidi, but for us who have gone ahead to study about music in culture music, we have learned so many things. Wano waliwo abembi, waliwo omwembi gwe bayitanga Lozio Nyago. Yajja ku studio oba bali just bangoma nga bamata nga bandote nga basiraji tuliko bayimwe abajja nga mu studio. Lwaki oba n'endowooza nti ajja mu studio yenkana abo omwembi n'abasinze kututumula obwe engoma nga tuli kujja mu studio leero sigala kukubira mu kyalo bakinira eyo ifa tuli ku butinze bwe nasoma masters negaana abazaire bange kuba bagizira. So we don't need to underrate at all levels. Oziraba osobola kunafuya siraji eyakuba akadongo, oziraba onafuya omusaade gwe Lozio Nyago, oziraba onafuya dada wange gwe nkukobeire eyazaala mama ni banzalira ku magombege eyakubanga akogo n'abaali bawe entertainment by that time. Kino kiri just development of technology ne yaleetawo bino, but those musicians are even stronger than us. Kuba sawa no yogera ku mwembi mata goli kwogeraku when they talk of mata singa yali na chance nti by the time of development of technology mata was there. Actually ngoi technology yali mu time eyo bali bayire wala ino. So music yo tulino mu respect yena yeno okuva ku ole yasoka matana mukola ku interview akati abembi bana abato mukopa bibye yali na amena geya yuga tijja kugogera yabogera mu interview ati bakopa yampa nene mbati adone mbadange bakyusa mu bukyuse nene eri ene mbadendidi na ulira ku atali mwino takuwerekera simanya akagala buyiso bwankodole obugere bulyoti bwankodole sanira maka batola ku muzeera sanira sanira maka toidi yalweba oyo chali wange. So music is good. Nze kulu wange music yankoze bulungi bonkoba nti nakopa nze ne mbadde nkoba nti nakopa in my life nakikola intentionally ate effectively nage mu lwemba lwafire bongole lutaya nfunda no mu byangondera na lwemba mu Lusoga nakuba ekidongo n'ekirala nakyusa bwa bigambo mu lulimi aye nga meaning tekola ki tekyuka olwemba na lwenda ino then akemba kalwecho magola obanga ina nakaita muzena nakakuba mwawo magola nga tategeire neibiriza nakakuba mukanumira ti ayenda promotion, but I felt good kube donene mbade twawulira nga ifeto akatandika. So music wa Busoga buti aliwa yo mutwaire kusinza yavuire music wa Busoga theater ino kwenda kwogerera Busoga kuba tiri spokesperson wa music wa Busoga. No imwe ni imwe abantu buti olino kutuwa kwendowooza ye kukifani broad picture kuchoba na saa weno kwa muri naita fali lingiro lye mutairewo kiri two way traffic. Music ya developing ze bulungi abantu bagezizaako okumuwanika tugezizaako tufubye kinene aye era mulimu abamukoze ebibi tusitula abandi okitegeera tuoza bayanika mu itaka soka ate bino byempira ati mukalimu okusikagana kitofu eri yabembi abalwanisa bana ibyo Busoga. Definitely ekyo tikisobola abulawo nga bwe nkukobere nti eri omwembi aidanga aide kutoolawo beyayagana aye nga ate kwabonera kiringa bona aba omugati n'olwanisa engano ate nge omugati guva muki mu ngano. So nze tienda ino kuba negative. I always need to look at the positive part of it. Music in Busoga akuze to the level nti saawa eno njakuwa recent event yali akabawe Bugembaawo introduction of radios ma radio gano stations media houses daleta good competition mu region music yategerekeka duzi twali ku show ya one of the radio stations in Busoga yakole chivulo Bugembaawo abantu bano bategeka show bakola 30% nti e Kampala iva 30% 50% actually neno 50% bayembesa abembi nkaaga mu kivulo nga 30 bava mu Buganda 30 bavawa mu Busoga. Singa music yali takuze wali wazire opportunity ya bembi bawera 3 kutebwa ku sheyo nga ate basasulibwa. Remember station ye bayidanga ngekole ebivulo aye ngera tebataya 30 so kiraga nti waliwo development. Secondly, there has been improvement of the sound. Abana ba improving mu sound bawuliranga technology idea bakuba ebintu birungi wawuliranga binuma we na video abantu bakola video obarewe embera nga abembi abasinga tibakola video. Of course video era technology gwenjo ku criticizing twalo ofuna camera edi serious butinga iwe camera eno gibali kutugemera ku wano eyo camera eba ya bay ngabo uri kujibanawo it's very expensive, but okujibanayo tichangu you need to use a lot of money. So video divide bay ayira abana bageziza akubambi ebutinga nze ne mbadde nado almost 70% dili ku videos. Ko bere wena obwafu mubembi
wabaire wembera nga abaana befa bali nenemba aye nga bakoma ku suite kudembera oko mbobaavu tebasobola kujja mu studio butyemberere etya busaye na abaana abasinga music muli kujja mu studio mwafulumya music tujja twafulumya era tibona bona era abo tibasobola kuwaawo ngabo bona mu Uganda yona Kampala eri abembi abanafu ino nga tomutana kushone bamwenda nga atene eri abamani so na abanafu baliyo buti eriyo obwavu ize general idea je tusobola okogera kunti abantu bavu abasinga bonyi I love jolina mu kintu kyo zabana banji no bayandidye ku Gazampa na mbonge meku ndi mwembya yenge maku ruisinga zena nzira ino busobozi busobola kuyamba but ekyo bwavu tienda tujikulembeze nga nsonga bwokole kintu ekirungi kimala kyatambula. Okay, so far kasoko tandika music bichi byokoboti mufuniye mu kino oba oli awo byosobola kutusikiriza n'omwembi omuto ati nenda kubanga Gazampa bichi byofuniye music bwo tukobera ngo tuli ko kusoma nti busano ni masters era chemba njoka nti omwembi omuto ayenda okubanga Gazampa asoka akisazemu toida kubanga kuba Gazampa goyenda okubanga alina certificate edda secondary dona yaba ni diploma yaba ni bachelors yaba ni masters butingo yenda okubanga Gazampa olina osokofu nebyo male ekyo kirala bwetwire no music nataso mayemba era bembe ebintu ebirungi era tubyenda but me I need only to show you what I feel ekimfulizo obulungi mu music ntize nkende mu music nafuna mu mulimo ogunsasula buli mwezi nga tukalira kujja ku stage ogwa government yes okay. But still nze I'm a citizen of Jinja City. It didn't happen out of the blue. My tegeza nti wafuna amaka gendimu gali all about music ezira kindi kyenongera kwogera mu ngero citizen kitegeza nti olina amaka wafuna obutyamye olina ekiduka wevuga motoka motoka oyenda ndala boyenda imeka ano tukobere motoka tegera nti dodiriwo tina kiduka diriwo motoka dodibaawo wafuna mu mukazi wabakazi ndino omukyala n'abaana abana nabafuna nga nkaina afuna mukazi n'abakazi baba gafuna music tisobola akitegera kuba omukazi oja wayogera naye yayinza oba akwenda lwa music oba lwakuba musomesa you can't know that but at least what I know my wife supports me musically. Akusomozebwa kikofuniye oba oli awo mu music mu lugendero waire oli kutukobera nti bingi byofuniemu aye tibibaire byango awandi bere mu koti amaziga bira byendi byotukobye okwekuba amaggi otiri yaba abataka kasanga weno oli mwembi yogere ku mukusoka school fees wange ayo mwogere ko kwa abayenda yakukuba ku eje ifondo nze kimukubye eje ombuziza nti talent yo yatandika kuva mu buto konze be yange yava buto teringa school fees kuba school fees yali akatandika okwemba wano duzi oti okobye oti ku white student nakuba kwendonga mulete akube mbaira awo nsiba sente me I told you I played xylophones from childhood P1 oyo mukolime wange azira abyeze waduzi wano muko kaliyo kimundo pito kusomozebwa nzo kusomozebwa wabaire obo challenge ezobwide nga butontono nga tibumena mutima aye challenge yonka jenjo okukobere yame no mutima it is government policy nategeke ekivulu eruuka mu kisaawe ekiyunga mbaire enkola shows ekiyunga ngezira ntabula bwena gyokola show government ya Uganda eno gye tuwagira tidio bani for jiwagiro bayo net wagira DPC mulamba waluuka district yalemese ekivulu okubaawo nga twabita mu mitendere mitufu twayogera na RDC twamuwandikira twayogera ni chairman 5 twamuwandikira LC1 twawandika buli kimu twasasula yenda kasente yalemesa show kubaawo yagikuba mu amasa siniti ya gas eyo challenge yambisa obyera wakuba nti okyogera but if I had opportunity I would handle that man personally. Okay. Aye ebyo ebintu idi abantu abandi abawo nga nemyaka gimuwoireku he did very bad mu comment dance ngokola gayo yatukola bubi twategekera abantu sho batuwagira akindi kye tukola n'abantu bamunigira I don't even know where he is. Okay, ngotwere ko kya DPC okulemesa kivulu kyo nakyo kuba mutia gas akicho atajja kwerabira nadira ngo obo oli ku performinga obanga fani wowo mwaguze kiyakola wa kyekinga kyako bisabubi bambi kyentajja kwerabira nga kyambisa bubi waliwo omuntu eyayida ku stage yanwesa omwenge nga ate timukobye yayida nga akyamwekere nwaku naloba nti yankaka yanduwa ku omwenge ate nze tinwa mwenge nawulira bubi ino nabona nga it was very bad to me. It was a very big insult. I of course muntu bwaba atamire tomuwakanya ino nakihandolinga professionally nakireka
Okay. Ayankola bubi. Mu bisembayo nani otajja kulabira mu lugendo lwa music akubeere wino? Amberere wino mu lugendo lwa music nani bana. Kubanga wena tisobola kwogera malala many people. Okay. Bakoze ebintu bingi, they have given me promotion on radio, bampaire show kunsasula sente, bantwaire kubivuluna yemba. Eri abami abampa ku sente okurecordinga my first song, okubanza olwemba nakiyemba na recording le mitwalo gati. Mu studio nga bajeta Namex ku Lubagalo lye yonge wa Dr. Mumpi eyo bakuli. Aye nali nawe mitwalo 3 nga ndi kwende nemba 2. So ku milioni kiba kyetagisayo balance ensanvu. Okay. Badimpa bali mu kisenye yowundi bamweta Robert banange amaina genda. Okay Kimala. Gazampa obaka obusembayo eri abawagizo bali kwa wa media bali kubona bano. Obubaka obusembayo nenda abawagizi bange okubayizaamu amaani nti batawamu. Gazampa kano kenava ku radio nimpumula radio buti ndi kuja kukola music asinga. Ndikulete nemba diri mulaini nkobe over 40 songs are there. Mpandise nemba collabos kama tolikanga abantu Gazampa. Tili kukanga. Nino olwemba balweta Wansina. Nalukola n'omulenzi bamweta Commander Emma. Nze. Beti dia. Already eyo huku. Actually, olwemba lona balweta Wansina. Aye ndi kukomera buli muntu aleka na post nze ka sunu coming. Buli muntu aleka oba oyo kai nani ya musina. Yego ayenda byakuyomba nti obaidi. Iyo niwo wandika kintu kyonga kiri kubulirira. So balweta Wansina luli kuida. Okay. Naba n'olwemba balweta Maria luli kuida. Okay. We nawo ebigambo bye bisembayo eryo kyenta kubiza kiwandiyenza okubera kwa abantu nekisembayo kyene ndokobera abantu kino kijeri bembi bala abandi abatuwagira tenda kuba jamu ino omwembi wena oyemba muganda wange iwe okusoma bwe kuba kwakulema nga omuntu somesa abaana bo obula mutibwida kusigala n'ekirala nkumaliriza tobalangire omwembi wena yobo bawalemerwa okusoma somesa abaana bo awulira nga amulangire alina authority ku kirowoozo kye nze mbulirira nze nkulaze how good it is mbabona eriyo mwembi oli wakabi ayembe nemba nungi anga taidi tasola ku social media taidi ku postinga na kuwandika kigambo ku page nakanti bambi awo batobadulire ko byentimbi bona menze nze ndi mwembi nze ndi munamagulire banangu ni wodula. Okay bambi tujja kusika gano amwe bali kuba kwa media amwe bali kwefuriza bambi biseera kubona mbozi ife n'omugeni w'ifano Peter M Gazampa.